Balap, balap, balap. Jom, jom, jom. Bismillah. Hey! Ah, apa? Kau nggak kayak mana nanti nampaknya MTB-nya? Iya. Naik aja. Jangan digotong. Alumni Meulaboh, alumni Meulaboh. Alumni Meulaboh. Ah. Alumni Meulaboh, alumni Meulaboh. Dia bulat bukan donat, dia coklat bukan selai. Apa itu? To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love between you.
clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, Anak smoke. cewek, Fire, wow. yeah. Our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red. Wow. Yeah, we'll drink honey by the ocean. Semangat membara, RDC. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on, baby, let me tell you one time that Jauh-jauh dari Biren datang ke Banda Aceh untuk batang buah belangong. atau hari jadi GOR yang kelima, tepatnya di tanggal 12 bulan 12 tahun 2021, dan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sesama komunitas, memaknai kalimat satu sepeda sejuta sahabat. Dan kegiatan kita ini diikuti oleh 32 komunitas dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, juga didukung dan diikuti oleh 3 komunitas dari Biren, dari Sigli, dan kemudian Samalanga. Ini semakin membuat GOR semakin solid, semakin kompak, dan kita berharap juga ke depan bisa melakukan kegiatan yang lebih besar. GOR Jaya, Jaya, Jaya. Selamat ulang tahun untuk Gari Offroad yang kelima. GOR semakin jaya, jaya, jaya. Selamat. Kami dari komunitas Gembira Biren mengucapkan selamat hari jadi GOR yang ke-5. Semoga sukses selalu dan jangan lupa subscribe sahabat Madan TV. moving away, can't you see?